Iya tu balulanna termasuk akikah, itu akikah, iya tu balulanna sapingi, iya tu ipake bukurangi bukunna. Kalau akikah, jadi iya tu bembe ipake mah hakeka, akikah bicara tanda jo karoba. Iya tu bembe ipake mah hakeka, daginna mialah. Iya ro bukunna aja ni polo, lai pacur bawah mo kor tujuh na pak dupan na manang. Pertemuan tulang, ipacurangi. Napayala daginna bukunna itaroi nei buku ya bukuran ni ro balulanna napa ilemma itu yang sunnah. Mega ni mapat di ulu. Angka penjelasan uruntu maka da nareko angka anak-anak ihakekai na de toga ga polo bukunna ya tu anak-anak bukunna ya tu olok koloi pake mahakeka dega ga polo bukunna tu anak mu matu na di sulori pamasena po Allah Ta'ala. Kemudian magi ya ro balulange balulanna ipake ya hakekanya rolo koloi pake mahakeka ni bukuran supaya anakmu itu tidak kena penyakit kulit. Dena kena ila sauli. Tapi maka dapat ko ni di ustaz nai konro apo ha? Dena marigaga demi onna talay hikmah na yahe.